Rimblong, fit aktor muda. Rantap baru. Kita tunggu seperti apa nanti, guys. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Lorosnya, mbak lorosnya.
Masa? Lagi santet. Aduh. Tuh, ya tadi. Iya, baca. Sul, sul, lemah sul. Sul.